area bisiafo e mamo akwa ba na afi said ye me bo mamane no empuni adreso ye ni Owura Chapman Owusu-Sekyere oye deputy director wo town country planning asesa asisia no wo maba be authority special and mention eja wo mudi no man sesa no special and land use and special planning authority. Land use and special planning authority. Womudi no ten land use. Inti asasi womo hwa me use ni ye. Ye planning ni ye ni. Nenso tenso enyira mfa yen ana enche kra ye ne no be fitin komo no ase. Mame na creative line clothing ase say Wamami ashe last pink for the last month. Say uns October na pink month. Inti mwa nkoye breast examination wo ayaresabi na Friday idie mumfa mfaso na munkoye. Inti ye de ene Friday yi etwato momomodia but anytime any day obetimi akoye creative line and wo pam atare fefefe e ma me kai say creative line e wo North Kanishi, Swan Lake Junction, on the Obelix restaurant, no, NAD, and chef friend was 0244 695057 0244 695057. Shishano Instagram, a creative line clothing, but on clothing, no. KLOTHEN creative line clothing e bombako Facebook and so sa a creative line na uhiatari bia a kaftan kwadia obepoma mountain so shuna me de combine creative for pink kru na oyeto enim hanom every MacBook collection e wo pick farm oya edu abedi pele plaza noa na udru plaza noa oku anim kakra bia onsa eye benkom so bonsa bronsan store da kese miensa empabwa nkoa iti de wode kɔ baby wode kɔ adwuma wode kɔ asɔre wode kɔ dwaso enkwada ne de kɔ school de wode kɔ gym ene de wode ye work nyina obenya bi o MacBook for 0244 211491 ena ya koye grooming na Monday wa ma me feedbacks oh koye massage me ho sisi me ho so ma siesie me nsa ma siesie me more na matime ni achi fine ma ye me lash ne so yie studio fix jawlo Plaza 2 Abronsan na best pension trust woman na eho and na studio fix ewo for your beauty fixes call na studio fix on fix emma for 1020 2966553 na won see na ho enye fe papa ansana ye de ye ne opani Owusu-Sekyere be hye nkomo na se no be na wotwe miensa enie 18th October ebra ye hia obet gum osofo Andrews no ya ye tie friends osofo Chirabosom no ye mpuni se ya no wo kan sembi efa sugar commander ana kunfi Fruits and Juices Limited ho me yakuna madie me kan say oye sure ana we die yenimo enti me twe me ni station ho fi ho enu achi board chairman oda Exim Bank ano ya oye nana kwadwobu atin jemfi e kan ye ma ye issue rejoined on his behalf enu achi ye sign friend no ema ekoye bantampo e wo oni osofo Chirabosom ntem ema ye sign friend mprenu so ema mka se papa issue rejoined ano o issue ye said ye sofo na eka no entisa enti se me ye madwuma de me ye de sese me ye adwuma no enhyehyeye enti enam so ema ekunfi Fruits and Juices Limited womo echo krata na say wo frɛ osofo Chirabosom se asɛm na wo kan ye no krenim ama osofo no so agiatum amwa pacho enti wo mokrata yi a wonom ene osofo no kita wodi a wo manya no eno ena making kan bi ama we na ene say krata na wase no efi osofo Chirabosom Life Assembly Worship Center our 25th October letter of attraction na or the command director of operations ya would Confi Fruits and Juices Limited ano ewo Cape Coast and was se mature officially na matchwa agency so say asemo ameka wo UTV mpuni mpuso ewo efieda 18th October 2019 no
efa Konfi fruit and juices factory site ewo enfin filimantem ewo Ghana hona eka one district one factory dwumadie ni ho say wodi ho eye pure water no matwen asan magini mu no na metwe oman no ene empanimfo adwen asiso say saabia no said ye mama ne bo amenya ye ne kire no ebinum de ye ade foforo a eye pure water na emom enye dwumadi a wo mo de ye say eye fruit and juices and wo mo be ye no enye no ena no wo mo de ye wo mo de ho adane pure water factory na miniti mo pobia say mesei megu obi hu fi anaso say obi animonyam a wanya no eye Exim Bank of Ghana Konfi Fruit and Juices Limited ene omanfo a wonum ewo Konfi traditional area no mesei wo animonyam ana megu wonum animu ase enti sade moatro na moaka wo mokrata mo de ema me 21st October no emo no as stated in the letter dated 21st October 2019, a free Konfi Fruit and Juices Limited hono. Na chesenye margin eno no. Emum mihu say asem na mete ne kane no sa na enye sa na tie site ho yemfa nye pure water enti midi ho yaw say asem bi say eba bedadwa said ye meka ye no e di ohaw ene oyoneni amane bia ba say ya nkwankwe say ye adwumaku na momfa enche medase medimidin ahyase akwapa no kwafo and yours faithfully no Christian Kobna Andrews General Overseer Life Assembly Worship Center Enusunti Konfi Fruit and Juices Limited for so chokrata wonum cho no 28th October or the bread general manager what despite media to no no semen kenkan ya making kan yi owura Freddy Kobina Akwa your director of operations na Nisasha sie was say me chokrata amount afa 21st October asem akrata medi kan cho yese publication and as assembly aba bededwa information bi aba nokre enim osofu chirabosom ebekaye ewo mumu dwumadie empuni mpuso na said krata mede atare we ni ho no na se wo kan osofu chirabosom krata no said si chire mu no metro krata ekoma osofu chirabosom say onka sa asem na okaye no enye nokre on deny asam okafa Konfi Fruit and Juices factory ho say wodi ye pure water no enti san so a onfa na dance emra enti san so a ontwen san na onpacho wodi company no animunyam agro atopre me manu nefu anson enti sa me de no befa mra kwan so efieda October aboso da etoso aduonu enum minya call efi osofu chirabosom ho wogitu mu say eyemfom so ne mrantie no edada no womo emislidi no enti opachew na se wan cheke anhwe enam sa kwan ni so enti wo san tro krata a wode eba be yi ano epa achew etwen asem no esanye esan sa asem no kan ye no ekọ echirenti na no krebeda di no nti monka asemi ewo dwumadie kro na so na boche manya ampasa de meka no na boche man na ofre ba mu no ensisu di asenasem na wokae no na ye no kre na omanhine owa Konfi so ye press conference eno so ensisu say eye no kre one district one factory for no eni timupo bia say wonum ebesesa factory no ede aye pure water na fe animunyam e wo sa adwumadi anim no entimi emra me wogidie say mo beye nanimu animu ya Freddy Kobina Akwa ena ni sachase enti wo mokrata no no osofo na paachew me de da no me ye madwuma sade sese me ye no me ka kire ni say me nim me station sunim enti atwe ye ho fi ho en wo ka se ane wo di video be ba abekire me sai ma eye owura na na kwadwobo atenjensi issue rejoinder so I did my part afi yemra eye openi Owusu-Sekyere Chapman na brofu di ni ye me de papa akwaba ya ena empomu te sen nyam ya domboko na office nso office ya boko na da be na mo be ye authority ya be ye authority 2016 September 2016 Ghana Parliament or more pass a new act or law okay
Act 925. Say former town and country planning. They say town and country planning. Any will be. Well, who am I in a year? So what is will be because I'm not town planning for no my say, oh my say, and that would dimly also. Okay. And yet, say, because a land use and spatial planning authority. Why you feel? Loose pa. Yes. Okay. And see, we can land use things to loose pa. Actually, no. Sa 2016, December, no. Okay. And a president of Ghana. Also issue executive instrument 180. They abolish the town and country planning department. Oh, okay. Inti mudinfu from munya any sesesiano munye town and country planning keke se munye department name muye authority no any say. Okay, and so see me no first no. Not town and country planning no. A worker and head office no. And one a sanction district no. Okay. Into uko district bia na woko permit for Udanya Wusi any idea as a town planning office. Okay. Sata no na your office na wo district na say assembly no I say. Okay. It is assembly no mu ye bibia na because yen se o mase no nti o mu mfa ye nka ho. Okay. And so sika na ye gye no ho nyina na ye gye ma wo mu. Okay. Nti wo be call town planning office na niam nkoso ye o mu nya sika nya adwuma aye so o mu ye. Okay. Nti ya no course wo na no empanimfo etu agina se no ne akoso ye amwa. Enti se say no town planning na what district no ese de be kan assembly no. Enti ye kan town planning any parks and gardens emienu bom. Okay. Any aye o mo physical planning department. Okay. Se say ye de akose assembly na se o mo ye adwuma ma assembly no bibia o mo ye bia o mo plan o mo approve e assembly no. I see. Yes. And as you see, some my authority so there some was saying amutmedeka. Yes. But you can't no kwan so. Aye. Nti sa authority na amaye no. Emremu no aso se obi ye bibia hefa na obi foma mo betumi akase ye gina ye tumi so ye do afamra kwan so. Me da asemi nua ba. De dikan no. District say bia bi on say Ghana ha ba bia se district ase. Ane. Enti se wo tu onkrata ho anamon se wo permit ana se district obeda benya ne obi si ade e wo kwan ba bia fa ko ofie. Okay. Na onti ase ya ba bia dikan ya so wo ko no. District assembly ho. Okay. Na wo ko complain. Na secretariat wo ko ye complain no. Eno ne ye friend of physical planning department. Okay. Sa embra we no. Atu committee ewo district na omu na omu hwe na enema fa planning hu nyina no omu ye. Okay. Sa committee no chief executive no ono na ye chairperson. Okay. Ena mpanimfo a department edimu assembly ni nyina omu mpanimfo no omu nyina hyehyem bi ye wo coordinating director no oka ho bi ye wo Rose engineer the odano no say e bia urban center urban Rose eka ho bi fire eka ho bi EPA eka ho bi lands commission omu nyina ka ho bi nti omu na tenase na ye tintim say oh plan na de bae no ya gi atum say bibi nko yiye nso a omu na yesa okọ complain ma omu. Okay. So okọ complain ma omu man tu ho anamo a then you move to the next step. Okay. Region no so no yate sa committee ni bi wo ho friend regional special planning committee. Okay. Regional minister no on na ye chairperson. Okay. Nti se wo kọ Kana district na anya ho adwuma na de kọ ho. Mudin special na ye me de pa yes special na settlement planning na edie na moye. Okay. Special no from space. Okay. On say ewiase mu no anamo bi a obetu obi biara a wo pese wo ye no eventually a land on the land. That is the space. Okay. Enti bibia ye na asase so no ye dwuma ne se ye nhwe se adekoro no ba bia DC no enkofa oye ne bia ema. Okay. Ba bia DC na asomdwe beba na nipa ye adekoro na ma omu so benya ho benefits. Okay. Enti ye no ye tete asase kire se ekwan fa ha yemfa school si ha yemfa dwanu si ha yemfa enema ekika ho nyina say bi assembly kura dan no ha ne yemfansie yemfa no kwan enhwe sei nti ye ni nyina wie a na ye de akọ assembly ho committee ya meka ho ansem district special planning committee. Okay. No omuso wahwem
Omusi yajitum. Okay. And mami musa asem se wo hwe Ghana nyina said ye yusu ye nsase ya anopa na mnim nua be ma kwabene ka asem bi se wo kohwe wo koto asase ne ye delay out ne ma wo be hu se school wa ha edwa wa ha recreational ground baby edi agro wa ha uhu onkrata so fefefe and so afei ehobeye kuro wo dey say a new area crowd be but ehobeye kuro be wie no yehu school yehu station yehu market center yehu recreational center uni abaye no kore because baby biara e betiti kuro no ansa na ye be approve plan no eniyema bi wo ho a yesi ye hwe ne yehu se sa niyema no e wo plan no ansa na ye approve okay and this all titi asase e se bi ye behwe baby e be si hospital ni baby ye be si school ni ye approve okay enti niyema bi wo ho a ye basic ye behwe se sa niyema ni nyina no bi abam your planning standards into standard no better say utu anamo say ya akura ense so utu anamo dodo say answer wa ko school enti e better say baby obi ate no school e bebe no hospital e be wo honom enti ye ni nyina wi a efe ya gituba say no abey assembly no ejapade okay enti assembly no na yeso wo hwe say plan na ye nyina ye na ya gi atomu no si yesi ye de kwan beto ha ye nhwe de ye mfa kwan no nto si ye ka say ye di ye besi school ha e bi kura ye nyanya ready say ye si school no enso assembly no yeso obo asase no e ho ban kopem say ye besi school no eje Owusu-Sekyere na chese mo de munya tete wi a mo kire say we nkwa wi a mo adwuma asi ana ya adwuma nsi ya tete ya wi no say wo pese wo develop a wo hia permit okay indi permit na say ebi akoto asase mi wasi udan ana ugususi ye monkomo wa bai die ntan se wonkono ni wa ma me bi indi ukoto asase no wi a na uko town plan ya ye be ma baby akoto asase no be ma site plan okay site plan no baby asase no wono ye be draw ho kakra ene plot wo nche ni nyina nso beba so okay nti wo de kwa obi abehu se we ni wasase no bo se ya na de red bi red afa ho sa na wo hu se wasase no nti wo to wi ade dikan no ebetimi abase pipa no kura ede ama wono enye pipa trodo ebia na bibi wom nti wo de be kwa assembly ho okay wo se bakoto asase masase na mkoto ye ni site plan na ede ama mini na omo so omo plan kese na ya approve ye no okay e wo ho nti ye beje o plan no ye de ato so ahwe se e ya mpa o ye de egine ye de to so ahwe se ye no kwasem se wasase no e wo so ampa nti ko edan ya opese wusie no ko draw ho plan ne fabra na ye nhwem ye be vet ye hwem wie a ne ye gitum se ye ma kwan se sa dan no a assembly no e be approve ye approve wie a ne ama building permit yes amra ye chibi wasase na wo kan assembly na so Ghana ha yenim se abusuya kita asase ohini kita asase ankrankra kita asase kanenu na nanka ekura mampani ema omai no ohweso sesi aidie after 1992 constitution entisabi vesting ni hobi na se ohini so kotete asase ya and once what it because there have been areas ubekwa akobisa mu yes yo ohini na ton me once you say school di anti bi kura na fe aya kasa wa assembly ene ahemfo ne sem na onso kan assembly nko a nti ho no ye beka ne sen yo enya ne kwan so se ohene ono a because asase ne ye ne de no nti okwa akotete na ne opebia no ode asase no aye emra no kire se asase no eye wo de a aban o magi asase no mfiri wonsem okay but ye de asase ne be ye de untimi nkyire ade kora ye mfa asase ne uni tumi a obekire se asase masase ni ntimi de besi toilet uni sa tumi no okay enti bibia proposal bi a opesa wo ye no plan no enye town plan former town plan and as a land use and spatial planning authority and as a physical planning department in a assembly ho no kwa na ye plan okay obi a wo ye private consultant ono so betimi a ye plan but so ye ndi ohene betimi afa private consultant okay so on tete na sase ma no na mra no ma ho kwan nanso so wo ye wi a
this what the bar assembly ho. Ama assembly ni jitu mansa na ye de aye adwuma. Okay. So assembly na anya ntuma obeye plan ne say de an say ye adwuma. Nti you can own the land, but you cannot determine what the land is to be used for. Sa to me no eni wo nsem. It is assembly say wasase no ye mfa nye football field. Sa na ya approve. It is ye football field sky beba ho no. E na beba wo nsem, but wuntimi nka ni asase no ye so de ye. Nti wo hwe aman bi mu a asase ni nyina ya aban de ya. But Ghana ha entisa ade ba ko edi ye nya wo ye planning mu ye land tenure system no. Because emire bia no ya na ekofa ntawa ba me na me de masase no no na mba kire me ne ya me mfanye. Basa na mra no nso se ye nye no. I see. Emre nso ne emre ache bedwafiefo no wo ho. Yes. No mo ko kire ahemfo no ne ankorankora ne abusuakuo no because oba nkran a ensase no ebi e wo abusuakuo nsem ana e wo ankorankora nsem aigbe e wo ankorankora nsem wokwa nafo a e wo ahemfo nsem. Yes. Enti se mo ye we na manka nkire wo mo a so wono wonimu mre me act 925 ikura ne na wodi aba mehu bi enti se wonhiri no wonimu a enkofa daawere ma emra no ye beye no ye bo hu dawuru saa mankrofo a ombesoso adwen nyina no ye jini nyina no ye free mantam ye corregency nyina na saa asema mekan fa ahemfo nsase enye foforo dada no colonial time no kura saa de wo mabia we no ebetwa mu ne ye frɛ no cap 84 okay of 1947 okay eno no kura no saa na netie say asase no wan kasa no obi amagye mfiru nsem you can own the land but what the land is to be used for you cannot na nka me masa ase to awo so na mo beboa mo wa assembly ho mo fiscal planning for no yes e wa assembly ho ene mo hayen yo madana every say Ghana for bebre wuti say ya mo ka time country planning for ne yeden yo we asie no loose pa ne ho ene loose pa yeden fi say structures bebre wo kwa unauthorized. Yes. ABCC in so triso. Yes. Na monson ka mo assembly wa mo ma permit ye vetting ma approval yi die. Enka wo dey say Canadian ye inform so a kan after fear me saying we should be seeing some changes ana. No kwasem sir. Na nso so anya town physical no ahonom no district ye ni loose power. Okay. District one no aye physical planning department. Anya physical planning department na edi hwamo na emum assembly na nkasa na edi hwamo because physical planning officer na oho no woye ba akopo na oye ba akope no nso so no committee no members no eye 14 even though ono na yes secretary to the committee and an office ye secretariat to the committee but ono nko an no ontimi nka bibi mfanya adwuma. So won susuye bi kura no a just wo de koto committee nanim say na committee ni nyina agitumu a ansa na ye adwuma edisi ye kase obi asidan wo nsuo ho ye bebu na physical planning officer na wo ho no ono de wo ye de untimi emu just assembly ni nyina agitum say dan we ye bebu ye omugitum say ye bebu a ye wo works department okay e wo assembly ho omu na ye wo masede say omkobu dan. Enti yen show to say enkran ha teacher na sa fi kra de ensu etoye etifin do atoye asante enkran ha enene na nsem finfini mantemu be bia yi amanfo kasa ya twen ye yen say sa na wo mu ye nimdifo ne kan ye kura ye planning ni ye kura ye man ye planning ni ye kura ye niema nkoyi na so ye wo adwuma ko ti se mo wo ho a adenti necessary so eyiri faye eni aba me dase se ba planning Ghana ye ntosi ni wo mukura oh sir ye plans bia ye hwehwe se de be ya adwuma no ye wo bi wo ho se wo ko ba bi ti se aye Sodom and Gomorrah enkunuma time ne ye plan ho ye recreational facilities na ye se nka ye no ho plan no da so wo ho se ho no ka ye bia park kese bi tatrata e da ho. But when it comes to the implementation, that is what implementation no loose pa eni sika de koye sa implementation no
and a former time country planning no na eni sika bi e de koye yen ya sade no say ye be prepare plan no ye prepare we a ye de ko ama assembly ni nyina age atom say bia within the next 5 years we na ye de ye adwuma enti se kobasa ya age atom awie no e wo se aban anase assembly no na di sika ba because asase bi wo ho a ye tete a yen ye koto asase ya tete asase no pipa so kama ukọ okura hu kwan a de beko enso so nka ne ye mu a enki ya tete asase na wie no yes at least ye nya grader bi anase bulldozer bi ema ne yi kwan no tum okay si ye yi kwan no tum saa eno no so obi ko si dan e wo kwan no mu kura na ne yam hyese no onim se ha ye kwan nti nsese mi si dan wo ha but ukọ baby esisi ye dan a uhu baby akwan no mpo da wani beba ho so no na kwan a wo de ba ofie no eho na obi nso asi ne dan ani ni nyina ensese ebasa because nke ye plan no ewie ni yagituma de to so biom ni say ye bepe surveyor okay na surveyor the plan no what the core ground okay na wasisi pillars nti plot bia no obisi pillar nti ye sisi pillars ni nyina wie a na de aka ye kwan yi okay na nke ye yi kwan ni nyina tum se de ye mukura na nke ye ntwi electricity any water enko site ho ansa na nipa no kura asase esisi dan enso ye ne saa nka saa na mra ne se esese ye na na nka ye ne saa na ye enke ye ne saa enke ye mra no de onka ase ye ntwe water anase electricity mra ano so ye friend no site and service scheme but eno no ye ade a ye recommendation but just saa na mra no hye chenchen a yes ye saa recommendation ya wo de me na ebisu bisa se mon krofo ni bi ho no mon so a wo mu hu ni se krokese mu no wo mu gi ademude efi se wo mu kra anka wo mu be kire se aha eyi school no wo be hwa ni so se woni asase wura na wo mai kanana yate amanipa no enti de okwa akoto so de on de okita sika bi kra okoye no wonim se sei ne titie on de oda se nkrofo asisi adan ho ana high residential area baby ayetena na fe wo makwa ono so akoto nti etima no a wo fiti ne dan ase o hwa yesi hey high so ti so ti amanfo hu no se mummoa papa yo miniaba wo a ene sika ho odin wanya sika se odi besi dan watimi aboabo sika no kosi dan na minute kakra ebe take wo amwa ko bisa se asase a ye ton ama me ho asem te sen eno de ontimi nye enti wanya sika a wo si dan na ya kire se asase ni ne no mi kura me ne wa untua kansa the site plan na fa ko assembly ho nko hwe se masase ya mi toyi ho asem te sen ye de ya approve ananse de ya gya se ma ya gya hwe wo ho okay emra yeti no papa quick one wo be kwa akoye wo lands commission ananse sa search no an obey wa assembly lands commission de oko lands commission a oko hwe the ownership of the land nipa asase ne ye ne dia nipa na oton ama no eye no kure se asase na eye ne dia na okay eno na sa search na akoye lands commission okay but wo ko physical planning department dia wo ko hwe planning say ya asase no yesi ye mfanya de ya zone si ye mfanya de na mra ma ho kwan se de mi to yesi dan wo ho okay wo kasa no kan adamude age ye ho ase yesi sa na bi mu in fact ye emra we no e ho asem beda adwa okay na ho asem no beda adwa no nti ye pe kwan bi so a ye befa e wo mra yi mu a saa ade no e be firi ho nti mra yi mu no ya hyese district bia no omun create bibia ye friend no public data room okay sanya holiday na sanya weekend ya de bia se ye bie sa office no okay plan biara ye be approve no wa assembly ho no ye mfa copy enkoto into obi biara o ye interested so person wo hwe plan bia no you can just walk into the public data room okay and see the plan into say wo danyane na to say wo dan yachi obi a start tutu ho a ye di asem obetimi akọ public data room ho nze mma me hwe ne ye koso wo machi ye say yama obi approve ho a sentisa na unim say nipa na oye no oni permit na development bebre so a wo gan ha no ma me kan kire o say permit eni hu permit eni hu na nse ya ayi amasaman ha mikoto asase bi e wo ho no
na asase no ekwan ya dan ni mu no eye 60 feet o yentamu ho nyina obi ada asase obi agitum say eye 60 feet sa na wo plan no so ye nyina ye si dan afi na nsem bi me ko ho a asase 50 ekwan na ye 60 feet no ye twitwa ho 20 feet 20 feet 20 feet atoto amamanfo a omututu fom esi dan na di asem na esi hei ndi ho na me ko assembly ho se yakwan ya yede koye ho no ya se twitwa ho nyina ato amamanfo obse yenim tie ne intentem no ana na me ne wo mko ho omko ye na wo to blog ne ade nyina wo bubu ni nyina okay enti wo ye hwehwemu na no ene ya se ohene foforo a waba no ohene dada na to asase na di wo wuko yesi ohene foforo asase no nso asa obae no akopem krofo omo pa asase se amanfo so omu pekurom oba omu anya sika foforo omu pese omu beko echire ho omu pekurom okay nti oni omu ko no ka che omu se plan no eni eye 60 feet by a mistake na yese nko omu ye no 40 feet ana omu ye 60 feet nti omu se yetimi twa 20 feet free ho na enipa wo ye badwen ma wanya sika wo de be ye japade no ye kotwa asase we wo bia opono anu wate yesikwam enso akra ha wo ton asase na enipa beto adenti na ye ba ne safi se enkran kra titira kra ha de wonama ya na edrubre bi a wanhwe ya wakowura wo bi fie o wo behwa ne se wo se wutwika wo se wonam fomo wonim se menam kwan ho we de ye kwam nam no behwa no aboro bi fie ne bi omoto se ompam cho sorry pa cho kwan ne da he yes ada akra no any plan wo ho kama na ebi wo ho a se de mekan ka ombesisi dan 20 feet na etwitwa ma omna nka obi anka ho asema obi wo ho wo ka ho asema ntam ha ombetown ene ade na wo magya ama na wo afi obon say 60 feet ekwan na egya no be ye kakra no na kwan no asi akoye ketua bi okay nia wo kwa de okwa akowura ne fie no na obedidi watem enso so ba bia ne fie sie no enya ho na yesa esi na so wonu momu a wafomo no yes enti nka ne ye bu no a nka otu amena na assembly na duru ho ne ya beka agum se uni ho kwan sa ye be ne yabubu no but etomre bi a ye the politics so bi wrem wo ko bubu dan unim se ye beto aba na ye jai na ye beto aba ne be wie na oni akro aboso afi ni tuo na ye den ebi oso mu sina najo yes and then no nipa ni bi wo ho a omu asi dan no na ya twere ho unauthorized development stop work enti obi atwa mu ho a onim se wo assembly for na ba ho ya be enso na anadwo obesi o na sa abre no na assembly for no so ye because mete sa assembly na no Monday enti ho no manam se na assembly for no so set se wo ka omo data center omo se omo kọ na omo so omo koye monitoring eyo omo kohwe nsase no ekohwe hu se de yakasa high school asase no susu ampa se eda ho said yes school no enti say school nya ma so kra yesase da ho enye se mbetwan afa de be mfie dum nko ho nko ye monitor dakro ko ya stop work produce permit na no so abaye ntokwa mini abade tie ne say assembly ho no dodo na ampo planning officers na ye ka na omuni bi omuni planning officers omuni bi kura in fact CC no plan assembly say omwo planning substantive planning officers no eniru 50%. Wow. Because me I fa madwuma mu 2000. Okay. Every 2000 in ban enipa ni nyina e retirement enipa ni nyina e retirement but yenya kwan a ye betimi de yafa nipa ni me free 2000 na ye fa adwuma mo fa nipa nkan yafa bia kan ba yen nkiti yen fa just this year ya na nyame adom abanya ma yen tumi se yetimi fa nipa no kura no be nipa 100 se wo makọ interview wi a nche bia no ye befa wo but wo ko assembly ho no planning no ye wo mu mienu ye wo mo hwe nsase no ene ye wo mu so a policies say education health ni ade no o mu na ye medium term policies o mu ni NDPC na ye adwuma okay sankrofo no uko mu office a planning officers no o mu anye mienu o mu ye miensa but physical planning of office one you obeko ho no na obi ani ho adentira because development planning no mu sha assembly na se nti assembly no local government service wo mu na fa nipa ma wo mu
But town planning, former town and country planning, because then we share office here one crime into funny pa. Fabima Omukasa Omupenipa, so Munko parents department head office. Make us a crown, yes, so head office, Corabia, Air Forces cry, a bachelor, so cry, I but a could be a while, a friend interministerial committee, a coordinating committee on decentralization, Omi and Shamubi. Never told just say, Ukwa assembly, dear friend IGF, no, Sika, Omujijan or Honum, about 70%. Omunyano, if free planning a jumenum, and a basa okwajo permit, which you are way panatino, 70%. Nenti Kaminia ba Akukwa or two Sikako Nkosiano. And can you yen and quote me out to Nkosiano Bibiri? And some more issues so ho. Once more issues so, and so they are not your boom for the fiscal planning department, and I bet say assembly nasi. Okay. And they say assembly no a department. Bibia no yes assembly no na demand. Say so me hwe and biom. It say as if nipa assembly betimi afama na local government ministry be fam ama assembly. Yes, local government service. Omo na be fa nipa no no dia o mama o. Edi ama assembly for no enti yenya mfa amoma ya na ye twen 100 no mbe ba be ka ho no ye kuro no planning ne de ye how pa se de so ife waka se fada ma ho na nke ye park no enti ebasa se even if enya moma se de ne se mo be hwe se anase obi efom se eho ye ntena ho no mo kotena ho a mo amobo aya mo tete ho ne ma ye sa ha ye de yese muhu a montumi nyi assembly na sutre say assembly monim say yen nim die mu ene yen hyehye ye mu no aha eye park aha eye school enso amanfo si down ho na mommoa wo mo entai wo machi nimdie mu empiapia wo mo ma wo mo nkohwe say enkoba no se de ye hu no yo mamenka fada ba asemi ya okay na ehonom no na nipa bia anti ho na ntokwasi mantifi fam yeah ena nipa no dwane ba greater Africa nti won beduru ha no beduru baabi na aban nya baabi ma omo ntena nti yese ehonom no da ho nti aban si nipa no nkotena ho omo kotena ho o mretia wa bi mu na aban nya bibia baabi omo de beko a na nke yayi omo afiri ho ena sese eho aye kuro ya aye omo fie yo na aban se bede nkrofo yi kodua ha na entokwa nti akire meyi omo afiri ho a wo planning officer no obetimi akasa o ma aban kwan asemo na bribi dua muntumi nkaa aban se bra aban bra aban se wo fa aban yesre wada wo ka se wo de nkrofo yi dua ha ye de paso pa nwoma so ni yenye nanum de na wonhwe se ebia wo mbetena ha da akye be ha nti se ni oba relocate wo mo a no relocate wo mo nti wo ka aban so be ka so otu hu anamo is in the pipeline. Hey, and ye baby. And see, ye quiet ni muno mohu se sad and because Budumburam say, and also refugees by once a cow. Sano say, see, I'm the beba mon shisha yenim say yet, Tiasasina, ye beja baby for such contingency situations, sana. Yes, your plans in Ubi or ye wo sa places in ebi ewo honum. Okay. In fact, yet the plan no crowd told me to be as I see or do baby. Untimi ntwa no plot baby akudie no untimi say residential plot nti yefre bibi incidental open spaces yetimi gija ni nyina say akire no bibi sia sa places no nyina no ye betimi asiesi na consciously no nso no ye betimi agya baby sa na yatete nti bujumbura wo ka ho asem no enkachi de aduro bia no still na ye betimi asan akomu akotete ahwe say ye beye niema yi okay and ye beye din asamba akonso ye filling stations eya na ewo residential areas no say ya mo ye di nkomo mi se kakra me ne hu ne de me hu school me hu park recreational center I mean me hu ayaresabia asipiti me hu station ewo samo zone ni so but ya na me hu filling station ho na san Ghana for complaining was ade ni ho pa eno so ya na eka mu zone ni hu se ye titie aha ye filling station na eka ho bi normal filling stations no
ya na wo ekwan akese no ho major highways and a major highway no filling station say plan no so ye gya no baabi a driver no o emfa nkɔhye kɔna mu baabi e da so sɛ de be ya drivers no omo kɔ a omo behu omanim enti ye zone no so e was so as light industrial activity filling station sa na e was so okay but ye wo filling station bebrebe na nsen aba ukɔhwɛ original layout no so a na eniso na eniso but assembly no so wo ho kwan sɛ from emere kosi emere ano no ombetimi aka sɛ aha no me bia ifa ye ka sɛ yemfa nye residential but ye anga sɛ ye pese ye change no na ye de ye filling station ano ye frɛ no change of use change of use okay nti eno no committee no nyina no na begye atom ansa na nipa na opese oye sa adwuma no ya man permit but eno nhyehyɛ ye wo ho asa ebasa ni assembly na nya tumi bi pa nti na ya na amanfo adwen mo se assembly no so ema mo so mo ye niam bi ebi obi ka chem se ya ya na assembly for no so ha loose pa for ne pa se Canadian country planning for na omo yo se munya reasoning ma yen na ye pese ye de ha ye filling station ti eja se ne hunam nipa bi no wo pese obi filling station ho ebi kwa na residential area and so be sure say ye reasoning no ma be hye mo na mo so ma ye reasoning ti mo se ye de high light industrial area meanwhile no so be na filling station no pe ene wo honom ne nchenchan aka nyina ye nkrofo fie na industrial area tim be share residential area musa yo kan na ye no kure but sa constitution a ye use sisi ye ene ye nyina ye adwen se ye nyi tumi mfiri central union fanko grassroots okay nti decentralization ye nyina ya gye atum se ye nti wo ka se sisi assembly na nya tumi pa no ayam de because che se timpo bia ye board no emre bia atwa mu na so man se ye de tumi free aban mu won kan aba efom no eye adwuma na emom ye se ye hwe se ye de tumi ni ma wo mu no tumi ni ye nye no kwa it goes with the responsibilities okay enti mbra wo gi tumi no na tumi no no asade ye wo ho no nso so no oh yeah enti planning office enti se na no na me ti asem bi se ye se aburu kwa mu ho no ye baba so landslide na TV bi a station bi a na metie ye bisa ye friend engineer ni bisa no a o se we dey ye planning issue ye dey ye memu kura na me engineer ye wodi masem kura woka because committee na approve plan engineer no ono so wo committee no so bi committee member committee member ye code ye region na highway or a member of the committee highway engineer regional highway engineer or a member of the committee say your core district federal roads engineer no or a member and a metropolitan area no so no and answer municipal no urban roads or so engineer or a member it is yen na yakọ na yakọje ade atum say we na ye ya e de na wo be yu hu frem say we dey planning for us. I say into back to my question no say assembly na nya to me o say ye wo de eye na ade nti no mo de hye mo ma mo ye rezoning na bia e ho ne ye rezoning kra emwayen na baby o ho a mo ye rezoning ye say ye nya ne light industrial area che say ha ye bie filling station wa meanwhile no wo behwa no na enchenchen ni nyina ye nkrofo fie enti media mani so ne madwim na it say residential area mu pe eni abenya light industrial area ehye finfin etimi basa because eniema bi wo ho a ebi amra ye plan na saa niema no kora na eho asem nyamaye okay yenhwe bibi ti say gas filling station yep all plans ni bebre wo ho a saa tama ye tete asase no na use gas domestic gas okay enti yenya space a say gas no ba ebeba besie okay enti say gas no so aba enipa hia enti be den enti ye behwehwe plan no mu say oh asase be ne da ho a eho dwo a se ye de ma gas na enkofa ohaw emere nipa no na edi asomdwe ebeba enti ye hwe plan no mu nyina e bia de yakohu asase bi e say oh e residential but wo hwe se de dan a plot aka atete no ho no ye betimi de aye gas no ayeyi enti ye no sa no e de bekọ assembly ho
about technical officers omu nyina engineer EPO omu nyina tenase okay no ma hwe se ade yi se ya ye change na emfa wo ha obi ama ansa na yage atom nti de wo mia hodo na ye a amanfo no e kana oma cigar station wa oma filling station wa na e ha yen na ye sei no ye na ye nim wo hu minu amba o ma ya o mu complain no senko ono na onya opportunity so wo gas station anka obe complain ye fine say wo de we nya opportunity but right mun hihye mu no enti me ma ye complain ewo musa se yetimi sesa ene wo hwe enipa kura no yenya static emre ko nanim no enipa sesa na adwen na wo dipadua kura wo hu se ensesa ye ebem enti planning no so enya static wo ko wanim no plan na wa ye no kura you can review the plan okay but standards wo hu se wo review a plan na de me pesa me de ade foforo me pesa me de ehye mu wo ha no emra no ma ho kwan ansa enti filling station a wo hu no enye ni nyina na se de standard ne to ho ebe pass na se bi ho no mu a woni hyehyeye ne so nti amanfo di se wo mu complain fi se ba be bisa se mo ma filling station ne say okay aha ya rezone light industrial area filling station ba ku pay enti light industrial area eje Owusu-Sekyere say yentum ya giatum yenya space saying special use yes yenya space saying ansa na yesifie because ebi wa filling station bi wa no ni obi fie ehye wo minu aba enka ha green pea because so to kwan na kwa abrochira filling station ehye ekromu saa okwa filling station bi o ha commercial center na filling station no ewo ho but ehonum no emra ya adwuma se yese enyi gas around this time uni hu kwan se obetimi ayi kwan no me nkire se me kan we and justify say sa filling station ewo ha ni nyina no ni nyina na ye ne kwan so okay but ye wo mbra se wo si filling station and the next residential house no a certain distance a bedem a distance in be sense papa wodi die mu a ka utimi kama ye hu ya so on set say fie usi enya sister esen wani mu sister na me see ekwan ya da ni mu 60 feet 60 feet bi nso so ekwan ya da ni mu ye 40 feet bi so ye 40 but en say ye less than 40 no yes okay ni papa mu say ekwan no ye less than 40 anya kwan biom na be ye lane okay enti filling station no any obi fie no eno so yenya feet saying because yenim obia so otumpo no planning ni kro no onim ni kro no peculiar needs any peculiar problem yenim ye hu say ye no ye ni standards so ena ye nti se ba before ye mra so die no e bit different SSS chinchin aye ka say oh ba before be hu nti ye ma ye de ne ben ho na akofa how abreya na enti ma ye feet na ye nya no at least when your space kura no about 70 feet there. Yes, so John said, "Na ye twitwa plot where you can 70 by 100." Na ntwa so say no. Aye 70. Okay. Inti ye kire say a dan baako say esi wa at least yes ye nya plot baako e dan nchen ansa na dan foforo aba. Sana nkese say hey boy. But ni nyina ne say sana nkese say nti papa unam enkran krom a yes wo de enkran na wo unam enkran krom na hu sese de da na bobo so na eya na o hwe plan no na layout no ene de waka chese say nka dan ba ku ni na nka anya hwe asase half kura dem ansa na dan foforo aba yes nti say wo hwe plan na ya approve na mostly no ya na filling station no ebeya kura e bia se ene dan bi bohye a only a dan ba ko pe nso ekwan da filling station ne ntem e bia de to aso mbo Pacho mama me papa wonu so kakra na on that note no men wish Christmas ama
Christmas ama and your birthday. If you uncle Ebenezer Hammond or Ghana Armed Forces, me my happy birthday Christmas ama uncle any Ebenezer Hammond or Ghana Armed Forces was soon ya misha no nya wakuma swadi na emma na me da kotuba K13 PTA chairman Metro PTA chairman headmistress any school penning for assess na no muboaye ema correct afabia for joy dani wobechem kwadani books no oh na me say program kitwa bi na full program ema osofo so eba ebe ka say be foundation sisi ano ye be correct foundation ye denyame ase enti osofo Bishop Peter Mba Bacha Bishop Peter Mba Bacha ye da wase papa se na no ba one Mrs Mba Bacha ye da mo ase pa eni adofo ne abusuafo ni nyina Ola girls Legon Masters for no UCC for no and all the co-ministers. God bless you all. Yes sir, Mr. Owusu-Sekyere. Na wano da asem so na me bisa sa space no filling station no space. Yes. Say me catch you say your plan na ya tete no maybe no so obehu say filling station e na wo so ansa na ya approve plan. E kwai da ho kama. Okay. And residential areas. But no filling station no ebi okura na now is moving from light industrial to commercial activity. Because you see filling station na baby be filling station ya san ya stores no ade nyina etwa ho ahia. Eno no eye suban bi a ewo abrochire na ye nkrofo no eso esua ede aba. Yes so I standard so. But say ye di ba ha no abrochire ho no standard da ho untimi nya nya wo pebia no ntimi nya ba de meka ne se enka se yesua de a ne mmara a eka ho no nso so no ye di so enka enkofa o how kese bia ema. Okay. But ya so odin Ghana for ya so odin ye mpese ye di mmara no so eme bia pese ye twa mmara no corner fast. Yes. Na kofa o how bebere aba Luspa mmoa ni se ye chichense ase ne ya hwe se kwan be de dem layout na kuro ne be ye fe no ehwe odoma kwa obreti se nsuo ene kwaye nso so ana. Yes. You say ye tete asase na kuro mu no enye ba bia na ye se ye de concrete egu. Okay. In fact flooding kuro anansen ekoso no bebire ye genase se obi asi dan a inse so obedua grass no ne ade no aye pavement. Pavement blocks no the nsuo no to na watoto tiles tiles nsuo no to ntimi nkofo mu. Okay. The esenka kane no nsuo no to a ebe ye seepage na kwa asase ni mu no ene nsuo no gu ayi no tiles no so a na dimirika abese ne ko ntini nyina beboaboa no so wo hwe ba bi te se akra ha se ya etomre bi a obekompo ano no na se nsuo ato ama nsuo yire nso ne nsuo nto wo ankran ha nsuo to wo ayi akuapem mountains ni nyina no etenetene aba befa nkran na akogu eponum. Okay. Enti embere a ye si dan na ye nya baabia na ye baabia pavement na run off no ye kese nsuo to kakra bi ubon se na yasinsuire aba enke brochire nyina nsuire si ho. Okay. Nanso so ansa na nsuire besi ne nsuo na to kese but nansa de ankira nsuo no keka na ho kakra bi a 1 hour 2 hours na flooding aba. Yeah. Oniema bebre but run off no nti yasa asititie mu no enye se baabia ye concrete baabi o ho a ye friend open space nti layout no so bonsi ye eno no ye color no green. Okay. Ye friend no green areas. Okay. Nti ebi betimi aye say nature reserve ebi o say uko abrochire ebi o ho a kromfinfin na kwaye o ho parks amanfo timi komu ekoje wo mani ni nyina no yesi ye nso yetimi ye bi ye wo children's playground ni nyina ye open spaces. Okay. Ye wo recreational facilities But na unama sa open spaces no and na asase bia no pa una area mu eda hopete o eda hopete ade be chen obeba na structures so enti nka yenko yechi. Okay. Ni yenko fa layout no One ebe me akoyechi no wan so no obehwa me hu se ya fa ye layout no ye de layout yi nante minu aba ye ko ye nimu ni em se enema betimi asesa. Okay. Because ye ko pass marawe or parliament. Okay. Parliament semu de semu din se
say ye be rezoning e public open space bit say Afua Sutherland Park ye wo ho ya just a co-parliament ansa na yetimi aye rezoning. Oh, okay. So unim Kumasi ye a emra ye nyini no na ye frɛ baabi Adekye Gardens. Ane e wo race nchen ho. Yes, ata mko ho a ndua nko a na e ho na lotto forecasters no omtagiri gina ogo. Ene wo ho a ni nyina ye concrete. Amanfo asisi dan. Sese basa because enye baabi anipa e betena nko a ne hia no wo na setena mu. Enye dan nko a na emu baabi e betimi akotena agye ani na mframa foforo afa ye ho. Na open spaces ye kan ye beto ye nyina na wo bekọ a ni nyina ye si dan wo so. Ususu se assembly no ebia omo pe IGF ninti na eja wanso waka se momo famu die no sa planning die ne sa we woman din bi enu na di sika ba pa enti enu ti ne ete sa de ne asase we open space kra ye ntwam ton ye mfanye se ana ususu se assembly no wo mwa ye papa tumi na ye de ama no no enti ye se ye ko ye ni mo you should ye you should rough prepare plan bia na wo approve na rezo open spaces e wo so a enu nti na sesi ye de tumi aba ewo assembly no soro nso aba. Okay. Nti plan bia on be approve bia no de copy ko akoma regional special planning committee. Okay. Nti so regional special planning committee no hu se ade a ye nyina ya gitu mu se ye de be ya adwuma afa de mu twitwiri mu ye ne ma foforo a o mbetimi akọ aka se ya nyintum. No, I see. That's our regional special planning committee no so no. Me kai wadwen say regional minister no on na ye chairperson. Eno kuriachi no authority no nso betimi a issue directives se ne yekoso we no ye mpene Ade na mampre luspa for ampre se yemfa sa to minimum se ye ne ye hwa ma zone no ana se layout no aye adwuma dia ye ne ye tete ama ana ye ne ye kire nyini se nti se bibi o kra na open space obi di koye adwuma ana nsuo ho yesija na mo say 100 meters and 100 feet na obi akosi dance a ye ne ya kire enti ye kra na ye ni di achi a yebetimi enforce tinka mo fa sa tumi ni my authority die mo fa tumi no emma yen se bibi ni a yebetimi ye the police be kan ho ne akwa kase hey emra mayen kwan to figure sense ye jama assembly phone uni abaye no kure but your constitution agitum say planning a local government function. Okay. Enti untimi ntenan kran na unditeti ema wom but the obetimi ni say standard dey nyina yagye atom say ye dey adwuma no dey wo na wa prepare planning na dey abase wo dey high open space ntimi nso mehwe say open space na wo kaaye no wo ye ne sa ampa enu ni asem no estate developers ni won dwumadie no aboa yen wo yasa ase ni use ni mu ana sa high because in social afedie ebi kra na estate developers mi say na me feel say nko kra mpo de no ya na layout ne ye kama cause ebi akwan de dem ni ade na especially omu de ni mu page and gated community for no bibia efefefe kama ntina me ka say komo kra aboa ba na say amanfo say wo mo so moa yen omujumedie no eboaye na kwan bi so omumboaye. Okay. Ebi wo ho a obekọ estate developers ne bi wo ho a gated communities. Okay. Ekwan a ebi a efiri bia prampram eba no because we be see na estate wo ho no nti owie na odi gate ato ano nti obi a ofiri akire ba no ntimi mfa na yinumu na estate numu emfa enko na sase but ono so yeso kai say onam obi asase so na obi si na estate ni so. Okay. Enti mra act we mu ye de ahyem say ubetimi aye private town but we wi a layout no e wo say ba assembly na assembly no ehwe na yagitumu ansa na aye adwum estate developers ne de no. Oh, I see. Ghana nyina. Okay. And you want to me share okuku am say we dey private town and as estate na me nti obi amfa me ho. So obetimi asi dan no a je say wo de aba ama plan no assembly mpanimfo ni nyina ahwe age atomo ne ama kwan say obetimi dia. Wa ma de ne pese. Ya ba kwan ya wontimi nsi nti wusi obetimi abebu agu. But bebre sisi a ye ma wo mo kwan wo kra wo kan say dan ni bebre ho no mo a ye ma wo mo kwan
enso wo mo asi eno na so mo si wie na afa mu kobu agu afa na Ghana for na say human face. Yes, human face. Ye beto aba. Ye beto aba de dem say omo kapa Ayi amasaman asemu na mekan ba ku bi ne ye koye no na structure was seen was ye no wo muntimi mubu no nti assembly ne ka chen se me yankasa minko high bulldozer na memfamra na yemfamu mi wa ade no so ensi masase so but the kwan a ye nyina ye befa so no na akwa no pese obesi ekwan no na minko high bulldozer mrai assembly no asede ye say okope bulldozer no wode bebu egu na kwan ne dem ohu ade so abremu ska nti na ya na misi assembly na nya power dudu no ti said okay na ne nansa na mnua be ma ni madokre ka bisa ase amasa man hwa bi eno obi maami bi asinifie ti hwa owura bi so abesi ne de nansan ya ama wo ne de ni sinso ni tini so nti sese enso ne ta susan na nka eba final destination say river bi o say stream bi mu no obi a concrete so asine da wo so nti say susan ne ba na ebe hite a ene na eburuwura nkrofo fie omukoka mu si o maame no kra otena ha che no kra na nse so otena anti na sem no ne ka be ye bibie wo ho nti sese enso ne to na yira fa wo mu nyina ye betimi a ye mra hodo nyina wo wiase bi wo ha se yen ankasa ya nsesa ya dwen na ya anya ya dwen se ye beye ne eya ni nyina no ensi aga na ye nhwe so se mra no a ya ye no ye di so obi bu mra no so a ye ma mra no ni no me so se che ya dwen ne de senke ye besesa nke enhia mra fri se nipa nyina adwen nye pe enti ye nim se nipa asem ts sano na ebu ahodo no ebi bebu so enti enforcers no na ye ne wonum wonsem kan ye say enti ne yesem nhwe so na anya adwuma no enti in this case assembly won assembly sa committee ana na mo nhwe na anya adwuma won hwe won so ye de no politics afi na eniama yi say basa ye koye nimu yi emra we no eba ye no this year ya na yasan ye ho airline okay behwe na operationalize de wo we mu nyina no okay enti eniema no ye no nkakra okay but nyame adom ye ko na wie ye se de be ya ne ya emra foforo ya hyehyɛ nyina ye betimi de agu kwan so na ya hyemu kena na atumi aya adwuma sense ye hu se emra atwa mu no eniema ankoyi enti na ye de emra foforo yi abaye enti mi de mi ware hyemu se ye koye nimu no se ya mfa ankoye politics na se de obebu mra no so bia no ye be mamra no adi no de a ebe ye adwuma ana se no nso so no apart from se first no na ye approve plan town country planning de no na ye wo town country planning minister no nko ana na plan no ye de ba no wahwemu ne ade ne asan de ba se okay ye wo board ye wo land use and spatial planning board okay ewo national level board members no ye 17 omu nyina ye adwuma nkese omu de da no ne yaka omu abomu aye omu board se omu nhwe from time to time no omu ma directives na enko districts no enko regions no se eniema we na ekoso ye ne munya adwe munye ni sei okay because say ye authority no omu ka asemo a to me tie chiri I see. Nsuyire na yiri wo Ghana miamia no. Wadwin mu no hwa eye planning no na atosini anase eya honedie nsem. Ebi kasa honedie nsem, ebi susi o debi. Se de ye kan sa kwan ne de damu yie na se pavement ni ni ho a enka bibia beye kama. Eye no nko a. Yo, medas. Nsuyire no de obo ade nhihye mu no. Den wo ho nsuyiri bi betimi abefem okay but then say ya de a ebeto aso da ye de ya afibia nya afibia oh papa afibia so ta time no colonial time nyina na nsuyiri but 1964 or so de bia ma meka ho asem say nsuyiri bre no na wo ka ho asem because na time si ye time ye ntimi nka se nsuyiri bre fi say afibia nsuyi enti ensuyi eno no ewo ho but yen ensuyi etonansen no ensesa nkede ensuyire ba ni nyina fi se emra no a yesi edi so no
the udi kaka say ahonidie obi ma ne wura so anu akoto agu gatem enti emra nsuo no beto na yese nsuo no fa gata no mu kono aye choku enti nsuo no so de wusi no kwan a obefa ni way eno enye ya adwen na obi e kan ye nyina ye kan bia na say indeed ye hwehwe mu bi ne mo nim die mu kire sa nanse emi o mo chechere nkrofo a o makototo ewura agu gatem ena ade ba ko a yese san ya adwen wo ho se ba bia nso ye pese ye cement ho eno kura na ema ekuru no mo yehye okay wusi udan a mini aba wusi udan a ya bia grass ene mi so Owusu-Sekyere be si da ma me asa no akọ dia wura fa ho okay na nsuo no to a entimi wura asase no mu enko ento tas mfa ba bia ye sua de ama na tra so abuchire no kura ye sua firi omo no nya sa na omo ye no ena afi nsuso no gates no nsuso ya de ehun hia okay because gates ni bi o ho bia ye no ache sa atam ni nipa ye ho ye ketuwa bi enti na esuswa emususwa but ene ni nipa na betena ho no adoso enti wo se yinya sika na yetumi bible mu adan na yenye se kwabotwefo yendwen hwe kan na yenhu se yen kase ya entisi ye bibia na ka yadwen daachefo na ka ho na ka ya ma allowance se de beka no aba ho mini aba planning no ankasa no planning ayeka ho asem no ehwe daache de besi daache na ye ntoto ye enemire ya ma daache se de be ya daache ne beto yen a enkofa aho kire emire yen na fe ade na ye die na so yesi kasamunti so what nonsense what to say cabinet approve garage project sika bi ba ye de be ye gates wo Accra ne ade ya start kan ho asem no sa tam nsuo to 2015 no June 3 no okay and ye sha se kan ho asem sika no every World Bank ho na eba na nso so uni sika wo de be ya de na wo dan obi no ene omsisei ye ban special ya behwe we yansa ye ba ya abeye sei yansa ansa ne ye disika na mama ena yatena ho sa se eko mfie nu mu sika kakra a omde mai de bia kakra ye dia ye nya ye mfa mfie nu spedede enti se aban ka se Ghana beyond aid no na che se ye yanka se yeso yetimi boaboa ye sika no na se we ne ye se ye ya ya nya obi a mana metiti ye bia ne ye de ye sika aye okay enti ye ko ye nimu na em se obi a nso so be ye na dwen se obi tua ne tax na aban no nso so wonya sika na de so oye no watumi aye na ade mpuntu abaya setene mo plan no road construction so ebe mana mo hwe se o area ha space ayeti we ye de ya kwan ana se kwan ni ye ya ye mfanto ha eno so ebem yes ekwan bi ha ye be yi no anse na ye be yi kwan no na awoye plan no so it normal say ebia feeder roads ana urban roads omu ye approve plan na ye de copy koma omu no omu hu ba bia akwan no ededa nti wo hwe layout no so a de ye gya no ye frɛ no road reservation de be gya to wose kwan no nye ni nyina na ye be gusu kota de aye kwan eno no ba bia ye be gusu kota maka afa no eno no ka de ye gya no but ba bia ye de utilities ebefa nyina enso so eka ekwan a yegya no nti yegya reservation ne saa na emu bi ebe ye kwan but ye kwan no a yese what we call road shoulders yese ye nya space eda kwan no ho aha ne ha se de be ya ye de utilities ene ne ekeka ho se ebia pipeline kora eho na ye de ni nyina befa mama musa this minor question yegya road shoulders ana se yegya obi be se road apampem won se Ghana ye kwan ya na flabet akakraka bi didam finfini dan na mibuso obi no o se yegya to nchen a ebe wi ase ne ni ontina sese a ya na omo ye flabet na kese cause na bi juwan ana ne wan esi kwan ye kwan ja flabet sa atetrete sa no akwan on se kwan se yedu akarage a mfinfini no median eja mfimfini ne sa na kane no na yenya ne sa na kwan ne yi a na de aka no yegya no won chenchen se de be ya daachi bi ne wo se ye tere kwan no mu a na ya ba betrem but de ehu ne se ugya kwan no space no to nchen a obeba amanfo de kiosk abesa so nyina ebi okura anya kiosk kura ne ye de concrete dan pa asisi so
Se World Bank project ya obaka se ene etua compensation ma wo nyina ansa na motimi ayi wo mafiri but se wuja tu ono aba betena asase anse se wotena so wahwe na na betena ho no de se otua compensation okay but se wuja tu mfimfini a hwe de agija tu mfimfini akakrake ho na akotena so obi an kotena so nti dachi bia ne fese ye tere kwan no ma da ho a betimi de tere kwan ene ho de mo ya de adwen kese but to my main question no se mujija asa kwan na se mu kire sa hanye kwan abri honum no mo kire se ho nye kwan no yin se de ho no sitie ne curve yi ne bending ne mipui na ho no wo yen hihye mu se eye kwan okay plan ayeye no eje plan ba akopɛ ye wo plan ahodo miensa okay the edika na yefrɛ no special development framework okay eno no yebetimi aye plan of the whole Ghana enti sa plan no mu no yebɛkyerɛ sɛ bia a free eastern region eba greater Accra no yese yenya kwan highway edeba but sa plan no enko detail nkyerɛ sɛ ekwan no yese faha anase faha but the yebɛkyerɛ ni sɛ yese free koforidua eba Accra no yenya kwan nti eno achi no yebɛsan ye another one a lower one your friend no structure plan okay na structure plan no so ebeko into details ache se kwan no ebefa but enko siase pa na last one no dey uhu bi na o say layout no eno dey ebekyere se dan si ha ekwan no ena ha edan si ha ekwan ne na ha okay wo hwe aburu ho a na eho ye mountainous area okay eye de ya nipa na wo ho ewa akire ho no yentimi nya wo mo wo ho sa nti yesi ye pe kwan bi a ebetimi ya linki aba Accra ha nti kwan no ada ho ache ansa na ye nom kura bi ye wo ye na ache se akire no ne ye ba mu okay amanfo akase wo mo fie wo ho no mo no ensese wo ho because eno so kura nya nsunsuanso wo kwan ne so na ma ye hu dia ene ye hu fise omo ye kwekwe wo so ho a affect as bepo no ana e kwan no foundation no now wo ye plan mu no ye hihye mu no ye tete kwan ye te mu chicha sa mepo na pampa mu ni wo sa no sese ye tena ho nipa a wo kasa bia na mene na ya adwen esanse ekwan no ye yi kwan no foforo no sa nche ho nyina no na obia ente ho ho no nyina no se eye highway sa no at least ye betimi ja reservation be 200 feet oh okay nti ekwan no se eye dual carriage nti wo free ha ko no e bia 100 feet wo ha 100 feet wo ha okay enso ye koye nimu aso din kuro ya ye ken ene nipa ukoduru ho abun se wo ma esoro ho man fo asidan aba ekwan no ho pa se de na wo mo bepe no ho na layout mu no na enimu sa se ehwo ye betumi an residential area aburu layout me ankasa no me hu okay but me se standard wo ho na standard no be kire wo se ense se dan no ben kwan no ho sa okay enti ese ye nhwehwemu bi okay na ye hu se nkrofo a wo masisi wo mu dan wo ekwan no ho wo mu permit adan so wo mu permit a ho na de sa permit ne ma wo okay because per the standard na ense se wo mu nya permit de bi wo ho a wo ye nhwehwemu nyina no wo beko no na mpanimfuo bi a asem nhwehwemu a wo ye nyina ko akosi wo manim ama wo matuso anamo no wo mu ankasa dan na wo ho ti kwa na akosi nye wo kwan twa cause na me kwa mbeka se na ye hwehwe nipa na o ma permit na ye hu ni wiade na be kwa akosi mbe nka ye hwehwe kura na ye hu se ye do kura se permit because ye wo a plan bi a ye friend no gamma structure plan gamma structure plan no ye no 1993 okay sa gamma structure plan no ka se eko oyarefa efa ho eko mountains ni ho nyina no yenja no as nature reserve papa ntinka ho no yensi hwe wo so wo hwe structure kwaya tu yes because wo mu se ehonom no se de abo no esitie no se ya disturb na betimi adwiri agu okay ebiem nso hu se Accra ya na etreko nti Accra ne boundary o he
Inti ye jamba fa bi emfa Accra ho ne hu se Accra wo kan Accra kuru na epem ha. Okay. Inti sa ehonum ni nyina no hwe plan no mu a sa gamma structure plan no eho nyina ye nature reserve. You see my problem. Nature reserve ba kufu asi, mienu asi, miensa asi. Ye hwa from 1993 up till now. In fact, nyesa wo kankura obi anya huye and still yesiko. Enti na me say IS assembly ni 2 minutes unti assembly na ono a wo hwa na fe aye ibia no watwa ma ne ho. No watwa ma nkrofo. Na I just don't get it. Mentiasie. Nti emra ho plan ho. Plan no kire en say Accra intimi ntra nkosi emra Yesu beba. Nti baby akoduru na ye ntikade aka no. Yenya no as nature reserve. Se wokọ kaso a baby ankrofo bi asisi dan ansuo to a na edwiri ba fom yi. Eho nyina eho nso kura kwabena kan se memusa Makati Hills weja Makati Hill kura baroko anim kakra on se nsuo to a na enete eho nyina no na edwiri na ebukwanu na ma traffic bi asi wo kaso ho a omfre ho broadcast sa area ho de nti omfre ho sa no se eho nom no na ye ayi Ghana Broadcasting Corporation for asase aban de age ho no ma wo mu san se wo mu towers ne ade no nyina no na wo soro ho nti ho nom nyina no nka ye se ye green belt. Okay. Green belt and so ye ntimi amfa anya adwuma because ye plan wo mu hu se ho nom no nso so no earthquake ebitimi a wo so no ho. Okay. Na ya nhwe ye adachi bia no se wo so no ho a disaster kese e na beba. And so enipa ya so den say eho no chinchina ye besi dan de ehu ni say ukosoro ha obi si ni dan wo soro no obi so siase no otwa obi dan wo soro onu su twa na de wase no si ni de wase. Wow. Budo dada obetwam ho no hwe ni yi bon say ye wo dan akese bi sisi so ho still binu mo nso so twa ase ho still binu da so twa ase ho say o mso besisi o mo dan wase nti wo dan wo so ni etwa ase sa na se asase wo so yi e kan ho kakra de ne de beba nti assembly kra wo sa area ho no papa wo si omu hu ya na wo mu ni planners ni bi ho wo mu ni engineers ni bi ho mini abai wa kan me kwa ko bi se wo mu so wo mu hu ya and a town country planning for the idea sa ye bomo so bo hunu pa na obi si mi sa wawuko and ye lose pa for no because obi aka na town country planning for no wawu lose pa ba say omu wo bibia na concern bia na it should go to the assembly. Yes, because they say no physical planning department they are working for the assembly. Okay. Chief executive no ankasa no ono na preside on the committee ono na ye chairperson. Okay. Obisi misa se anyebia loose perform no more monitoring planner mo be tracking new developments wo mabisa no mpona nso mo be won say yaman for consent pa because you expect say mo na mo ma lay out ne dia ka mo na mo de mani be di akiri na se obi ba ba bia mo kan sa ha yate ato ha ma school na ka mo ma fra assembly ni police se mo meja yen na mo mehwe enye sa mo mama layout na wie na matwe mo ho na mo se dia sha assembly nsa no assembly nso no enye ne ma layout no ya twe ho assembly no ena ma layout no ba mo na mo de mo nim de tete a kire se ye ni sei e wo ho no ene na e bo assembly no ama na aye sa layout no oye wie a assembly na atenase na age atom yen loose pad ye de ma wo ne say this is the standard. Nti so opese o prepare plan na ekwan yese uja no this feet. Okay. Say school na opese wo ya yese uja this. Nti standard no ye de ma wo ma plan no eye no de o ma nkasa na beye. So mama standards na de nti na tese mo twe mo ho a mo nhwe hu say this standards are ye de ama no mu di so pepepe. Okay. Nti emra yugusu a hwe emra yi abra foforo ya abayi. Ye beduru ho. Because say authority no yes authority no to make can ho na niema eso esase esesa because yentimi emra foforo ya ba no yentimi nka say ye hwe se de dada no na say no emra no nso ma individuals citizens like you. Okay. So who say bibi ko so na enya de wo mra kwan mu a wonso betimi the assembly na court
na me dem who say we wo mrakwan mu na we enu nti na ya create public data room. Okay. Enti ubetimi akọ say ahanom layout munyi ma mehwe. And you are sure say assembly bia was a public data room. Because I'm sure baby will be no. Ebi no mo wa o munni bi. Say the can because emra no I buy no enche but yesi wo mu so say assembly bia benya ne die. Benya ne die. Say the be ya emre die anim no you can just walk into the public data room na obisa. Permit bia nso a ye de be man assembly ne de be man. Copy a better public data room where ubetimi akọhwe. I see. But say the CTA the loose part there's a new development be baso mantembia na bronu bia muni hu loose power in can ha any regions no. A very difficulty betimi track all the development but from time to time young crofo loose pan crofo no ebe ko on the ground a monitor says standard na yen nyina ya gi atum no eno na eye adwuma on the ground ana. Because okay, in NHS more monitoring team. Yes, this year I make us omu field that omu nyamai. No muko. This year ya no omu start omu ko omu nyamai. This year no omu started then. Say you know per this new act no. Omu started say omu ko assembly akọ monitor. Tina say 2016 e buy 2017 2018 bia no na monitoring for ni bi ni ho. In fact make say you know LI no cry dey be operationalize no. This year ya na approve. Okay. Nti see a omukọ he, omukọ hwehwe den, omu findings on be emra we no. E kire say sa committee na approve plan no. Busumi bia ya say omutenase. Because first no crofo complaining say committee na nkasa no kra omu nsia mpo na omu approve plan no. Nti say all the plan kwa assembly say approve ma wa. Ebeda hwa na afikura de adwuma na apese oye no kura wa pa ba obekọ yese na chief executive wa tukwan wan say ni say yan approve say emra no say ne kiti say busumi bia no yese committee no tenase na wo hwe plan say chief executive no mpo eni ho a first wo no nko na na nipa obetimi aye chairperson say emra foforo no say so oni ho a coordinating director no on chair meeting no na meeting no enkoso enti mo monitoring for no mo community de nti wo mo kwohwe say afi mu no meetings dodo say na waye okay plans dodo say na wa approve okay say na wa reject reasons be na wa reject. Oh okay nti enye so mo kwohwe say de ye wo baby no send the city they are not going to the field but mo kwohwe nkrata mu de no. Yes. Oh okay nti omo findings no mo hu na say bia they are approving and say ya approve omo de betoto mo de no ho layout na mo de my standards no omo de toto ho na assembly no wani standards nhyehyeye ne so a what next when niswa board no on say authority na board no better say be take decision sa decision no ya de be be communicate through the regional minister or the regional committee to the assembly so that assembly will be sanctioned. Oh okay. The regional minister the board no regional level for na be ba sanction district for no. Authority nim free Accra Hanko sanction but the authority will do that through the regional coordinating council. Okay. I'm just thinking omunko field we ombeden ho obi be say actuality no ankasa said it etie ye betimi agi paper ansem na di. Omo monitoring omunko field o. Na no me free omu na omu ne nam wa ho baby. Enti omu ne nam enti enye paper ne nko akeke omu ebe ko field assembly ni say ya approve dan we wa ha ya approve we ya ombe sima ko field wa ko hwe hu ti ya bompa ya sesese no this is na benya professional planning officers. Okay. Because so ebi o ha call na say was oni planning officer eno nti na ebi o ntimi nya meeting ya wo twen an wa twen sesese enti ye ne ayi but o kan sa so ami ho na nkrofo so si adan local government service sese ye wo makose local government service asi o mo amaye assurance Dr. Nanata wa amaye assurance say enche bia all the planning this is na benya planning officers on behwe this adwuma. I see yate ye behwe loose pa yesi mu bedi anniversary papa bi me ya go bi say anya loose pa bom aye Ghana Institute of Planners. Oh jai sister enu ana mebu say dear pa no maya mu ba be this anniversary no ya ebi o ya ebi
se uf pon adwuma na se utimi tu ka na utimi nya kwan ko fi a ka se plan na bia ya adwuma because ye jai se obi ansi de dan o ba bia nka ba bia da ho a ye kwan sese ya no nke na ho ge bia je se okopa jet bi na de akofie ya ye bi but I say adwuma no wo ya e wo paper so nipa hu implementation no e na nipa hu enso so tumi na ye di bubu dan ne ade no ne ni ye nsem because that time no time country planning no na ye department and my government advice. Okay. It is all my advice and that's what I said. No crown so any monsem and I need your monsem because I can match as assembly. Assembly in some but authority no. A bit me I issue directives to the assembly. First, no name came to me must set down country planning department because now you're just a department. I see. Or the yanka anniversary in one say. Ghana Institute of Planners, you know. They say November. Busumi ya umwana di mfie aduo no 50 years. 50 years. Na musha my crew of all planners together. On the planners and also no. And yeah, things are saying one year planners you. Your of ministries no krana your policy planners in all the ministries. Oko NDPC ade omo ye nyina ye planning. And woko a year assembly hall so your development planning offices. Inti planners nyina na aka ye ho abomu 1969 omka omho bomu na say yenya 50 years ya to yourself free planners bebre free we are afana nyina omoba I say planning in Ghana beyond aid. Okay. Inti Commonwealth Association of Planners omu nyina all the Commonwealth countries you know. Omoba Ghana. Omeba be hu modwuma pa amai. Friday. Omeba be hu say you create ni planning ye fe kra ni layout nshem kran. Ebeye yed. You go so ebeye. 50 years ya moba be di ye beba be sun dwetire pa gumuso. Nti ya brebi. Na be hu say ye boy ye homoden. Mo body e na so aka kakra. Ye boy ye homoden because wo behwe nipa ye di ye adwuma kra sometimes no. Ya na mekura one hwe ya obam bebu. Okay. One hwe ya obam bebu because ye ba ye fa ya adwuma mu no planners ye beto wo mu no satam kura ne nkro no eye nkete no. No mu doso. And na nipa doso na yes planners no. Say no we are operating below 30%. So Ghana the agency bia ni enough resources but kakakra na mo dia boy ye boy homodin say no ye yusu abafu kwan so there will be a friend with GIS, Geographic Information System. And no, say no, my office me who say board a drawing board kesiye esi wo bibia no ye no computer so. In fact, me na me ye adwuma wo Kumasi and ye transfer me back because of the GIS I'm kusun ayenti. Na GIS na de ma me fam say obi send me message or say you can use Geographic Information System GIS to produce a database for integrated spatial planning where every relevant authority can use and work together. It is digital and can easily be updated. You don't need physical presence to monitor development because you can use remote sensing to monitor every minute. Tina what's am I so ye monitoring team for ne ko no say jai. Motim office ye ya mbehu Ghana to krubiem. Anamu ni jai ni bi. Ye will be. And you use way. You will be na ye use so. Okay. Na GIS no wo de ye no. GPS ni ade a wo de be monitor we no nyina no. And say sorry, unhia nipa betena ho a be operate ni ma ni nyina na say the data na wo kan. Unsa beka. Agree but enhunya say gisi etu nipa ma no koduru te say wa. Say GIS no wo ho na ye te ha na ye betimi ehu de ekoso wo wa. De nti e ma nipa ne ko. It told me this why you want confirmation. Because ebia de uhu no say ebia aha no meja ha buffer but my system na kire me say buffer na ekọ nanim kakra. But then kire say wenti na ekọ nanim. Ana say esort. Nti yes okọ ho na okubisa say ade we mehu say esort. Ade nti na esort. Okay. Nti Ghana Institute of Planners GIP4 no anniversary da be na Commonwealth for ni nyine ba no fie da ebe. Ya wada ebe no ye be visit places wo Ghana ha
ni ahwe said you're planning koso ha once a while can we say mo ko ba bia planning nye no na mo nche said e be ye ni yi na afenso ye be enkrofo ye ko akosa asra mpanimfo bi nso okay na ye ne wo ma ato adwen but nanso fiada no de ye bodwa kese ye ko a okay eye ne na awotwe ene na awotwe e wo hefa ewo Labadi Beach Hotel. Okay. But by invitation and also manfo bi abetimi abetena matie adwabo no de abetu. Oh, bi abetimi aba abetie bi. Okay. Enwumere no na yedi na eno de by invitation. And the onye plan na on timi ma. Oh, obetimi aba but just otua. Okay. Enti efie da ya wada na be sha ase. Ya wada na asem be kom ya me abi no. Nkran happy ana Ghana baby a monkrofo mo no be call some places. Afibia no November 8th ayet World Town Planning Day. Okay. World Town Planning Day nti say nya anniversary kura na yedi a at least November 8th bia na be organize bibi aka town planning ho asem. Town plan kan wasema na mo kohwe na mo hwa ne following year na nke hu improvement ye di dai town planning for no ko hu se ahai planning ni nkoye ya ye rezoning ne ye di town planning day na ye tutu kwan wo Ghana ha ko hwe niam bi planning activities bi a ekoso wo baby because last year and last 2 years ye ko Cape Coast or ye ko atoabo gas yi nyina no eho nyina ya planning ho gas ye atoabo gas ni eho nyina ye nia na prepare ho plan no sa petrochemical industries eho nyina eba no ye toto ye damase ma mumunye adwuma nti ye behwehwe ni nyina na omu se ye nso at least ye no so de enso nyame adom ye di dwuma o ka se ye no so mododo be se roughly usha Ghana Institute of Planners. Oh, you be professional town planners amu no. You can Ghana Institute of Planners. You nyina na town planners. Do ebinom your policy. Omo no policy planners no kura do. Town planning for no. And I say physical or spatial planning for. You na ye adwuma wo lospan. Okay, mododo be. Yeah, no so sisi akura no am say you can nyina bo ma ye nru 200. Adan adwuma ne mu nye da na amanfo mpe ho adesua eden ana ye won krofo bebre a wo ma wie school ho a for long time wo mu nya adwuma nje okay but aban entumi mfa na nipa yinso a kwa na e retirement I see but me this year ye nya 100 entie bia na sase no de bia afi ko ya nimu nyina no sese no yesu aduru aban anim. Okay. Me feel say niam abesesa. Enka ye wie but madua ba bibi so pese me bisa quickly. Sem wo ho ye unhu se wo kra wo ka se utu kwa bon se most of the time airport no e wo kruti a eni krum. Ye die ya ba bedru krum na kro na nyini ato ye die. Na nsan fini bi aba it's a high rise buildings. Na ebe airport no musa no. Da chin bia ye nkonya asem. Mahwemu wa ye planning mu. Me nya airport nyina na ewo nkotia. Okay. Me nso metu kan kakra ehu airport bebra ewo krum. Okay. Na de tie ne se ewo krum kura na yeja what we call buffer. Yeja asase eto ehu. Okay. Said be ya enipa nhise ya omo ye no dwumade a omo die no emen airport no. Okay. Enti Accra Kotoka International Airport so buffer wo ho. Okay. Buffer wo ho. In fact, buffer ne da ho pepepe. Ye wo buffer ne da ho pepepe. Ma me kire bibi mu kakra wo ha. Ye wo flight path. Okay. Airplane no say besi ya wo ba bi e fa ba. Na say etu akọ nso so ya wo ba bi e fa. Ye wo ba bi wo ho a ben airport no. Enso nya ho na airplane no fa. Enti wo hwe on say ye wo airport city edan atenten enka ye den na airport ye besi dan atenten but e ho no nya ho na ho no airplane no fa okay ba bia airplane no fa no so wo hwe a ba bia lands commission e wo ho no sa ho no no e ko cantonments ho on say ho dan no wo fo ma ho ye flight path enti wo no say wo ko si dan a wo beje permit enti wo dan no height ni nyina no ye be determine nyina ansa na ya ma permit no. Okay. Enti airport no e safe. Enfa ho ne high rise buildings a eba ho no. Enye
ye beda wase papa na ya mamumutiri nkwa na mo 50 years amudi na mo hwe ye kuro yi eni se di nsuo yi fa ye na kuro yi mu nye fe na garden city enenye garden city biem baby a garden nyina wo nkrofo di dan ya yo planners no so me ma obia ayiko happy anniversary momo ye moye homoden na enkunimdie na mkwan so ereba ne muni nkunim se kuro no beye fe na ye hwe mo pa enti ye mamutiri nkwa ne asem se nyame nkama koma na mudi anniversary na ye kuro yi baby a enna yie no ye man no enkuro na plan ne nye fe no momwa na ensesa why nti all members Ghana Institute of Planners happy anniversary to you. Thank you. Bidra fida sabri no na new development eba no eye mohum na mu authority no amamutumi amumfa ni nyina ma assembly for na se DC ne nkrofort na se o madwen so mo aye o mu changes a no mu kacha mu se munya rezoning na ma ye rezoning na ede mfa so bebre district no Owura Chapman Owusu-Sekyere or your deputy director LUSPA ne ye land use and spatial planning authority akaneni e from town and country planning or say wo move town and country planning ewu yesi no nti na wo kasa en kasa nhwehwe LUSPA en kasa nhwehwe town and country planning kasa na bisa LUSPA e kira kwan papa ye dase pa nyamisha if you say me aminim say matwum mu pa so wanya abutre so ya no kama me that creative line I say for me kaftan fefe 1st November white and pink kaftan meni aje ho nso aye ofe ope kaftan na ye GIP members na mo be kwa anniversary ya wada ne Friday kaftan betumi kra dia kodina ama na yiyi enha ho nkonkope blue tie black and white shirt bia pachojo kaftan fefe na fako fi creative line oye mema kaftan nyina so owo Swan Lake Junction on the Obilex restaurant no edi anim hwe friend 0244 695057 eye mpabwanso a eye MacBook collection or Pig Farm o trabe di Pele Plaza no kakra bia owo nsabenkom so 0244 211 Studio Fix say wo ma planners wo baby e ma no mpamcho munkoye grooming e wo Studio Fix na monfa nkwa anniversary na say pacho Studio Fix obe massage obe official treatment amount na afi wa your pedicure ni manicure mama acrylic nails ope gel polish na gel powder ope ombre na ope chrome ni nyina Studio Fix ebe yama owo jolo Plaza 2 Abrunsan na Best Pension Trust ewo mu na emua ena Studio Fix wo 020 2966553 so ope banking so ana savings and loans so ni dwumadi so ni asembia ni ho a Best Point Savings and Loans na no Bank of Ghana wie cleaning no bibia e kama Best Point eda so gina ne naso kwanchen du nsini a wo sra brefo ye kanfo the amount se ko Best Point na usika enya bambo ene ahoto Ghana fana bebia na mia bebre no Best Point ewo ho ene wo mu eni nkita ho ebeboa papa yakramo nyame yadoma wo chena Adekye Nsroma memenda edition sononkono ebeba bye bye.